Halim Tuhan Karim gena sehat Neberi karunia kegetanya hamba dunia akhirat dan sabah Han siksa alam dunianya yang puput dosa teman siksa uraduda yang puput dosa teman siksa uraduda mak Allah Halim tak lekas marah. Adam sangkira Allah gebalah dosa manusia aja menjinon tunggu gepule mahadzub la Allah bandung murid ke bui Allah Ta'ala sayang ke manusia hang gepule mahadzub ke bui hai mak salah sabah dosa urang hana semayang ke pengah urang hana semayang wate-mate ji ke bui mak urang hana semayang Adam sangkira hana geterima doa Nabi Muhammad wate-mate ji ke bui tak bedah kata dengar suara oleh ke nyan tanah urang mati terus ke dia mandakalan kaji ke bui tak bedah dah semana bui tak pegapan bui dah semayang atas bui wate tawai tiang ni tidak urung bonan wa baru mati so mati pali tu pali bui so mati Aisyah tu Aisyah bui Allah Halim Allah tak lekas marah yang keji urung walaupun buruk tak akai lam dunia empuat mazhab balik tapi lang kubu hana ada hatu kubu hang kepelemah abak manusia tanah Allah sayang kepada manusia kau lagi ketengok manusia punya ketengok manusia baju salah kau pada baca Quran pak kecil kagem gelabuh pukat dengan perumah kau nyan berita kalau tendek kata umum ni kecilnya dia buat itu berthangan dengannya ikat apa enggak tapi Allah getuk maka yang pertama tunggu bak malam yang mulianya dah sambut datangnya Ramadan pegah ba'anu ilmu tauhid farduin mak bahasa Inggeris kan wajib bahasa Inggeris ada salah jud tapi punya Fatihah tadang tak semayang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin hang ketuang bahasa Inggeris salah Inggeris what you name my name home kenen kun hana ada jadu bahasa Arab mak tak semayang muyo hana tadrik dah rukun qauli dah rukun fi'li dah rukun qalbi hai mak nyol pegah bah agama apa cut gepegah lam kitab Bughyatul Mustarsyid tarkut ta'allumil wajibi alaihi wajibatun tatingai mita ilme wajib nyan ilme nyan tatingai hantatem ya mita dosa besar bedah yak but yak petepat rukun leheblah bedah yak but yak petepat tipe 20 yak petepat malaikat tipe yak petepat rukun-rukun semayang teh syarat teh rukun teh abaat teh hayah menyuhana yak petepatnya mak mutua udip danyo melabu dengan dosa besar menyogedaya melabu dengan dosa besar tunggu mutua hana putah harap tamang surga tak bedah tak kena hana selengkrut wajib mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib tak bedah tiap semayang hana tatri dah rukun qauli rukun fi'li munyang menan ya'bud nyobah rukun semayang wajib tak bedah tak kena ucun tampung belatha hana riun hanju dai mita riun wajib yang keji urang jamun gukun kape belah dia laut temah patung kape kampung temah tika artinya tak bedah tak semayang hana meri yang keji urang jamun gepegahim mengagalak ke agama pu kebegahim jamun dua yang tu put yang basah so yang hanjut beglahimnya lagi bui puak birah artinya dua yang tu nit ngan tertib hana kenang iya put yang basah rah jarawa sampai tingkai ya rah muka rah ule rah haki basah wajib yang lain patoi lang hidung sunat berkumur-kumur sunat rah gulunyung sunat tapul hel-hega sunat gehim la urang jamun gehim lam la urang jamun taniatna tapubut hana tapubutna tanit hana puasa tanyo ja masjid kamu agam ja masjid hana muteme sabah rakaat muteme karena katelat saja muteme bak salim mengkuimum nyan pu tanit pada tamayang tanit tamayang perlaya Jumaat rakaat luhu ni Jumaat rakaat luhu taniatna tapubut hana tapubutna tanit hana tapubut luhu tanit hana alian yang kelih gehim lam lerun jamun orang Islam ge semayang tan ge puasa hana muyo ge semayang pitakeun kape muyo mate hana mendaca tahu
Urinang yang terus men, uragam yang mencret. Urinang terus men, gesemayang hanjut. Gepuasa tidak boleh. Menyo gesemayang payah takun kafe harum. Tapi mati ko nyan lang men, mati ko nya hana gepuasa. Hana pupu, hana dosa. Gehim lur nyemun. Tapi jino him nyan mak hanale kana him baru, dah him baru. 03 gumulu, 07 bui Cina. 28 mano, ku 22. Masya-Allah. Oh, mak mutuah jamun jino mulamba-lamba blau buntut. Mulamba-lamba mutaru. Mulamba-lamba maem bate, pam mak. Pam ku. Pam kah tego. Hai mak mutuah munyo ketengok lalu ngampi asara buah beh wate mate tengok tulah. Tak beda tadu bak kafe, tak pajuh ayam penyet. Pajuh ayam kalasan. Tadu mak tak nonton TV. Medunia buladung giteri cahat me. Medunia buladung giteri cahat me. Odu zamana मुझे ना बुलाना, मुझे ना मिटा दूंगी तेरी चाहत मैं दुनिया बुला दूंगा तेरा चाहत में से अलग जादू मैं हूँ तेरा दीवाना मैं दुश्मन है जमाना मैं दुनिया बुला दूंगा तेरा चाहत में मैं दुनिया बुला दूंगी तेरी चाहत में इच्छा गलम लुआ Maghrib hana lega kailuk buliun lega kapasang i manusia tengah duk dengan laptop jamun kamaju laptop sapa ya hana laptop drong nging laptop gok ya hana laptop gok saputan jak oh yang jak du pu tenging nging TV hai mak mutuah TV hana salah komputer hana salah laptop hana salah yang kejil dalam agama hana gepasalah urun pegak parang yang gepasalah urun temuta urun pegak parang hana salah yang salah thor temuta maka bak malam yang mulianya tunggu TV benda mati tapi mati tapi udip kecuali TV bro nyo TV bro ada tapi mati udip maka bak malamnya ikut TV bu jangan ke mana-mana dulu kami akan kembali setelah yang berikut ini baik dengar pulun rayu Allah tengah kesibukan dunia tawik kena tawik kedih katanya jina tengah berhubungan dunia wait laju ada kejap malaikat rumah kahanai rumah kai pathi tengah mana laut ujung belang boh yang inang boh yang agam malanyo hana kecuali taban demendung maka yang paling penting menghadapi Ramadan mari anak-anak muda koh perbuatanmu dengan perbuatan maksiat anak-anak darah mari baiklah tetap agam kau enggak tak agam dalam tang agam lagi-lagi long mendum muhek tedan hai kalau dah kira agam lagi anak muda kampung yo susah tedan tapi anak muda lainnya tunggu anak muda kata es menendung yang ini yang kata es kondel kapah menuai maka nakalan jaman jinon tunggu yang itimu barat yang ibarat baru yang baru tunong yang baru pede tunong kurung simpu pubu ia boh sampu kri sampu me dua boh pak ban dua boh pak ipa bi dua kodeh du ya ye umuda dua krek silang nakalan nyok kalau pegah salah tunggu babak bineh pasi babak bineh pantai tunggu karena meja bulat nyo lagi yang alai pegak bubung tunggu lagi payung nyan bubung nyan padak tikan badan tikau yuk hana padak nyan pubuk kedih terus kedih nyo lagi nyo kejadian mangan pegak lagi na tunggu lagi nyo dua krek silang silang dua krek tilang punya carang dah tunggu silang ipu cikok cikok nyalang cikok nyo ilut lam babah tinang lan cikok nyo ilut lam babah sagam yang punya dua krek, punya tiga krek, kata tiga kata po, prop itu lihat agam, muka mak ego agam tikan tilang. Prop itu lihat tinang, muka mak ego tinang tikan tilang. Ego lihat tinang bang Nurdin, ada apa sayang? Bagaimana bang rasa egoku? Ego lihat tinang, oh dek listrik.
Kalau egomu jangan tanya lah. Kalau cinta sudah melekat, cari gigi rasanya coklat. Nyoronyo mak metuah punya manusia kaji cinta kodongnya hanale cinta kepada Allah. Fanta diri terjadi bahaya dunia. Nekalan jino mak planet kau bertuh dum. Bang tabonyan mupok saja hut le dunia tilah. Di Sedawar Jawa Timur bakuah nikmat Allah itibit lahar panas. Nanggro katinget. Ibana Aceh dukum tuah hanape uro angin badai tu angin bohase dalam dunia. Nyo manusia mak makin tegangan makin hanayo le kepada azam Allah. Maka orang yang mulianya menyambut datangnya Ramadan. Mari pemuda-pemuda, God Nanggro, God Kampung, Nanggro Aceh Darussalam, nan cukup laga, nan cukup indah. Maka malam yang mulianya anak muda mandu-mandungnya bulaga uang muda, ia mamai atau merata. Anak muda baik laga uang groh, ia becung atau apa ya boh. Maka malam yang mulia kerjasama yang baik. Ulun tuan yakin menyambut datangnya Ramadan. Mari. Ubena buat masjid laga kepegah lepak kaporeh penuh pinah ledat. Berarti untuk leuh Ramadan kita halam. Artinya maksud mak punya jitamang lang bulan Ramadan mentang tapu buat ma tu. Nyo gutoi-gutoi gutoi tu kurang aja mehun palih. Hai mak, baiklah tak pegah Yahudi rogolam tu Ramadan nunggu dua. Jiho ya nu. Dia pegah lang tapu sejarah. Ne kena leh. Nyo malam nyo narapat ngelung. Anak Yahudi limang ro. Ikela anak perapak ya. Nyo ku pegah bawa kah mendu. Nyo Ramadan kare temong. Umat Muhammad puasa bulan Ramadan tengok temong. Nyo wakah bandum hormati Ramadan umat Muhammad. Walaupun kah anak puasa. Tapi baik kah samajuh bulan puasa di ke umat Muhammad. Baik kah pajuh makanan di ke manusia yang puasa. Nyo kah pajuh ku pawih. Bandum mana mai dengar. Rupanya mak watai temang Ramadan. Salah tidak anak jih yang limang batat muhun-hun. Walaupun dipegah oleh bapak tapi naik dengar. Watai temang Ramadan mak semaju ke urang puasa. Baik semaju di ke urang puasa kalau le tidak urang yang puasa. Ia lapor ba ayah. Hai Yahudi. Gekun Yahudi mak dalam Islam. Hai apa? Anu akah tengah jimurai berjalan. Hana je hormati kamu yang puasa. Bit anu bui pergi. Ihoi. Kena oleh. Tanpa anu emak arab mati. Bit kah kurang aja. Kalau aku pegah aku pergi maju. Orang Islam je puasa tapi kah uat je. Tanpa. Ibu dah Yahudi lain pula. Adam tengkera kai pula mati. Hai mak ahli kejadiannya. Nah pada umur kemudian gelumpur di Sirah Aulia. Gelumpur di Sirah Aulia apa gelumpur? Tang mak Yahudinya kagak pertama oleh Allah dalam surga. Gebi hikmah bidadari samping kiri dan samping kanan. Luar biasa hikmah. Gedanya yang ulama yang baik kah kannya Yahudi nya temam pakankah jin dalam surga pakankah hikmah luar biasa tabinya pakan lun bener pule ron lun jino kalong Islam lun jino long hormati bulan Ramadan rogolam lun tamang Islam long poh hanu long karena haji hanai patih bulan Ramadan hanai hormati maka gebi pahala Allah lun tampi hidayah tamang Islam maka gebi hadiah Allah lun dalam surga berdampingan dengan bidadari yang cantik luar biasa. Orang Islam tunggu kalau demong kau lebihan yang laganya rupa tapi Yahudi kai demong pakai demong jipah hanu tunggu mutua lang bulan Ramadan hana dihormati Ramadan nyen Yahudi nya kejit na perle ada menempuh hadiah langnya anu ya hana puasa apa pada mai. Ya anak puasa, ya kamu. Hei mak menyok bulan puasa handa tem puasa. Nyan gedayo hana lebih tengkung ngalemo. Liu gedayo lemo ju. Maka bak malam yang mulianya tengkung mutua. Tak hormati Ramadan mak mutua senang teman-teman kagbi pahala. Ya kejin mak bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan penuh yang penuh keampunan gesau keju kepada umat Muhammad. Mak nyonya dengar tabuh sejarah mak bek. Nanti dengar. Dengar. Nyo baik karu-karu dengar bekat. Karena malamnya tengku pegah abakan ku hura-hura. Mak urang Syihlun pernah bahasa bahura Nabiullah Musa nemu tutu nga Allah bak bukit Tursina. Nabi Musa bangga karena Nabi Musa pernah nepegah haba nga Allah. Pun ke Nabi Musa. Ya ilahi, hai Tuhan lun. Hal akramta ahadan mislama akramtani. Pekeh na pemulia orang lain yang lagi na pemulia lun.
haisu asma'tani kalamaka ilun lun dengar surah ni lu mututu ngan ron ya Allah bak bukit Tursina. Rupanya Nabi Allah Musa mak timbul berbangga karena pernah gepegah haba dengan Allah. Besarlah yang hamba dengan Allah Taala tak memang tutu. Baiklah tak memang tutu dengan Allah mak mentua. Lam dunia nya musuh muturi dengan bapak kapolres musuh. Muturi dengan bapak kapolres, muturi mentang senang apalagi mutu mek metau. Bang gua pak kapolres gepe metau. Engka dae metau. Truk kampung wate pak truk kampung tak buka pintu metau. Nya wate tamat pintu metau tanging urang kampung. Puna jinging dro kutri metau pak kapolres. Senang tu, apalagi dengan Allah. Ya Nabi Allah Musa. Rupanya tengku gejauh oleh Allah. Wahai Musa, fa inna li ibadan lunna hamba lun. Akhrujuhum fi akhir zaman. Hambanya lun putebit bahasa mata. Fa akramuhum bi syahri Ramadan. Hambanya lun putebitnya lun pengulia dengan lun bi sabah bulan yang namanya Ramadan. Fa inni kalam duka bawa telun mututungan gata wa baini wa bainaka sab'una alfa hijabin antara lun dan gata na pada na hijab na tabir 70,000 pintu pada lun dengan gata di antara sabah pintu kepada pintu yang kedua 100 tahun perjalanan cahaya ni cikali tiga pada Nabi Allah Musa wa ta mututung Allah 70,000 pintu kali 70,000 hijab dukna jauh Allah Taala mututung Nabi Musa. Tapi Nabi Allah wa iza samat ummatu Muhammad apabila umat Muhammad kai puasa wa abyadat wujuhum dan putih warna muka mereka muka gede tungku sukla pu hana warna pakon hana taji hana tapayuh macam-macam maka warna kulit pu wasfarat alwanuhum dan kuning warna kulit mereka kuning limah tu haid takhim arfa'u tilkal hijaba waqtal iftari ubina pada alun ngan kata mandum lun pina dikala umat Muhammad berbuka puasa yang kejut engkau mentua maklum waktu kita buka puasa senang mak mentua hana tak home senang kita mang poh 12 hek dua tu lebih-lebih huruf pun puasa ya pun puasa mak mulai kita mang cak ka mulai bunga di ke mata ro tanging ate mata ro hana ya berarti ai ka gadoh nyorong ka hana ya tanging lah tu jum pe hana ya ku hana ke boh pete leng kuimu ka bengeh ke pete jum lam lah hana ya tanging jum ajaro pa hana ya bengeh tu mak mentua mana ku ngok bengeh tu mana kena ngelawa baku anu lek tempat pupur moh lek elho ita mong poh lewat tu tapi mak begitu jut buka puasa tak bedah tak belanja tak belo pupu yang tak menyanyi tak belo makanan abih muda pupu yang nak teler mi goreng mi rebuk bau salak bau sao roti martabak roti go tapak bau soh belum dum do rumah tu tu mai kena je buka puasa tak du ameh tanging ada nak juk yang nak juk jinging ada kedai tak menginging anak juk ikalah nak juk yang bunuh pada belon menyanyi long ilan baju berpres ada ku pabe deku danging ada pada ada phek nyam pi mangat permoh dengan krih batiman dakun ha putak krih yan long krih kulit batiman kulit ku bah kelung kulit batiman danging permoh dengan ramah pli yang putar ramah pli yang kerak pli ku bah kelung coba kerak pli dia ku bah ane me dengar je imam me lena kaya ku tampak ke mah ke mana ka ada jero ane me mana ai ko mana ngan gelawa ba oleh ya pakaru gua puasa kaja horo kaja ale deku tapi begitu uji buka puasa tanging insakiyah ada jenuh kan kai insakiyah dum insakiyah le macam atai timu atai barat atai tengah duit cakap mana ne kacinging dengan insakiyah pokok buka puasa lang tu nyai lang belah timu le kau nyai yang belah timu poh 6.8 kacinging lam ya uyuknya yang nyo poh 6.10 he nging uyuknya lam nyo 22 hanale uyuknya 22 bila perle 20 nyandung he dengku bab pre dapre hanai peh tamu peje kan peh tamu libat dengan berkon nasirat gerbang gerboi peh tamu ikele terurung hanale tamu kabur teu hanale tamu kabur teu ede daerah lon tuai de ata pim bikai pemate hana yu thurne le asian pe hana udep le landeng pe hana dule kakak hana thayuk tapo tanging le jum kah popoh kah hana tok lego akebot tunggu mudah hana tepat tua tabar diu hai mak idu
dua ni tajib bunuh hawa tanya mandum halih mangat tungku luar biasa. Hana ada doh buka mangat. Kepu karena Allah Taala kebuka hijab hana daripada dengan Allah. Maka wata tajib dua ni takun doa Allahumma laka sumtu. Ya Allah aku berpuasa kepadamu. Walaka aslamtu, aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa ala rezekika aftartu, di atas rezeki yang Nabi ledon. Ya Allah long buka puasa. Ya wasi'al maghfiratin birahmatika ya arhamar rahimin. Hantipnya doa tatamah doa alam. Allahumma zahabat dama'u. Ya Allah hilanglah rasa hausku. Lun ya Allah jino ka pulih gera. Buno lun ya Allah long kalan iman ada ji berlaku momon long jip nyamban ya Allah. Long kalau urmekat ia teler dan ji gogonya lumpoh i long cau. Anak-anak mi je imamah hikelung anak-anak mi kenang tampa. Gerah dah lun ya Allah. Wa batalatil uruku lepilah segala urat-urat lun ya Allah. Buna urat lun tu pupurmoh kenang terlampau mujungkap punggung hilang belangang. Pupurmoh kenang tepak. Ya Allah lung jino ka lepi jangtung lung lagi ka kenang kemang semangko. Hana mameh kurung mameh tamah saka. I kenang semangko lepi dada lung. Buna tuung that lung. Ngangam purmoh lu hana pa. Tapi jino ya Allah beleng ngam purmoh rol ngangam purmoh gop kapa. Hai mak le tak buka puasa sabah glak i dah je kemang semangko. Oh ma la enu bena badat peng hana mangat le. Pisang bo hana mangat le. Daler hana hawa le. Boh timang pang hana perlele. I dua ni lebih-lebih iu mam dua. Ban le tajib i sabagla. Allahu akbar Allahu akbar. Bedah maghrib. I sabagla. Resep buka puasa belagi ke Nabi mangat tegak ada puasa. Nya ke Nabi ni pegah. Guyu buka puasa bitamarin dengan tena anak kerma. Nya anak kerma tungku sunat buka puasa anak kerma. Kahana tena anak kerma dua anak peyut. Le anak peyut. Kahana anak kerma Arab kerma rot anak juk peyut. Kahana anak juk bororom. Pulang permoh duit sampai ngata dengan buka puasa ke le permoh. Ayah bukalah mulutmu aku culak bororomku. Mak menyo kata dah buka puasa permoh culak bororom nunggu. Nada tu senang tu. Tapi permoh ni item culak bororom. Madayu item. Yang drone ni jaga nunggu. Ke abun hawan apa yang kelakai. Ni culak bororom tu. Ika mau lah kan janji tunggu senang apa yan. Pada taji i dua nunggu dah cukup senang tu. Yang kejit na pegahan Nabi. Kahana imameh ilipuya. Nyan bidan pajuh yang tabu-tabu. Karena buka puasa tengku hana mecih dengan Oxford of American, Oxford of Inggris, ngan Yaman dah puasa, ngan barang kapu dah. Baik mecih ke dengan mu. Ini ulu hana peng kau sah dah puasa. Pagi long hana ngalong blonyo, hana ngalong bloje, hana ngon tani ke di. Makin le puasa pajuh tengku mak ken hai dia rawe. Pulang na tu meh tengku makin dah pajuh dum. Nyan ti hana dah jale. Bu thikai i thikai ngop jangkong ngagah kai. Yang kerja buka puasa antik dua ni. Pajuh puasa mentang beu punya nambah ulat dua go kajut. I saboklah kabareh bedah jam melatha. Woi melatha nyan nang kata hak kedua pajuh sabok pengan. Peduk sabok pengan, pu cagrua. Pu macam-macam pajuh. Ali dah pajuh nyang kata dengar dalam Allahu akbar Allahu akbar. Kaisha bedah ya sama Aisyah. Duk kudih liu sembahyang tarawih fadlan minallahi wa ni'ma wa maghfirata wa rahmah. Liu sembahyang bedah nya nunggu ada umeh-umeh je pajuh. Puasa benar kalau ada pajuh. Berdua ada masalah. Liu tak sembahyang tarawih. Tapi nekalan mak na preh puasa hantu. Begitu camang bulan puasa mandum manusia tengku sibuk dengan belanja. Mandum belau ubena tengku yai mekai ke belau mandum. Tok bad alun-alun sirah lagu. Bak lawak, bak putih, bak buang, bak anak ketepu bak lagu mandum. Ai hatai ipasolang triang, lemang pe abi. Buka puasa tengku doa. Le buka puasa kah ejak sembahyang maghrib. Le buka puasa kah ejak tarawih rugawa. Ya kejit Nabi ni pegah wa kam min saimin laisa lahu min syami illal ju' wal atas. Padum nale orang puasa tapi yang nalaba dua ngangra. Ke pahala bak pucuk tring lemi ya jauh. Mak nan perle kepala puasa, nyo perle kepala puasa, buka puasa lagi wang.